Ndikiambiri tweke gwetwa Imenti Development Forum na ambiri bagikundi kiu bariuga barakirire ubona Imenti ni utigwa nyuma muno ki mantu amaingi bweuma mategera bona ko Imenti yaikumagia kiuga iri iguru gikithomo iri iguru ki maendeleo iri iguru gwa ira pillars cionde iri gwataira society ira cietagwa social na economic na political dunya biashara antu bara baita biashara inene ikonera antu gintu gikubua nande ije ka biashara ciao cieterende weta ki social mutorere mukarire jwao kethira kinyaju jurita jukena ma gikithomo ejana ndu kethira Imenti kwira baikumagia ibo ino kithomo kiriguru ugeta laiji bena PhD ira bena choni ngoro kinyama professor jare umba kuona baingi na hari ibara yakuru batane kethira PhD ire gwato kungi na kungi no gachoko kethira neo kinya youth kana kinya ritwa cukuru uri gutewa icio mbira mwana nande agiteja cukuru muntu ugu ugiteja cukuru thai uri primary kana secondary mea ugo kethira uri mukuru nande miaka 2030 izite kuringana na technology na uri ndiguru igwita thai ombira utethomete ndiguru igita riu jana nde no ene nyo onia ni ngenda ndo ga cukuru baba mbira ota cukuru miaka iwe yito ga kaijera na jokera cukuru ukira ukara yerai ala waisi ke tote mugambo untengejo nere umau mukuru okirira mwathani neke nkoro ya twa ega no tunari mukuru okirira ombera kinyago ya thai nande uri thirwa ugo tena cukuru my friend akienga uri kuruka inyera uri kuruka inyera ira kara ari wira iri wera ino kweli mutheri na nande yatika mukora na nande ombera jathai wita mnyambanki utukwira atia ikira kirore ya tene menyano tuibora antu no bethero batithomete wera wa kwina gwa kirore na kwina gwa gusaina thai unenkairwa karamu kerwa saina utukuragia ureta cukuru kana uteta cukuru bweta guntu kerwa saina thithia u ntumira na email ntumira na WhatsApp yes andi ugo kethura we illiterate kana semi illiterate iwi kiara guo ya service ya nyingire iri kana gatuma nyana thimu gatuma nya ku computer ende wo uri aguti muthomo katheka bangi bakitheka by the way inafanya ngwaje by the way ugerwa eta e-citizen uthithie kina we ethero nyi driving license na gwitithia ngari kujukia driving license gote kwenda cukuru lakini wero nawe ndiuka wite e-citizen wa apply license yo kana wite okari new license nago no gera ndora yanda medede e-citizen ino dite kuruga ugeto gichwa na re obisi e-citizen yere utonya kuba ko gitata gote kumenyi mutandao na jwitumira ume boke nande no tena cukuru ume bubute umbo gitata utumbo gutethia kou na nyanchobi na baraba kuthuka mono ikunyo nchobi bakana botheri ukethera inyanto bakinyirie miaka kugurana batena antu bo baingi mono batena rora kugurana kana ukethera muntu na miaka 40 ate kwenda kugurana no ngino muikairi irio na ndici amuikiria chai na thamoci amuikiria ucuru na njagi na no bo muntu na miaka 40 muntu na miaka la tegintu 40 na kinyiria nya 40 no ka no ngino murugaira enya sabuni cia kugita buria no aguchumbura inyangina ankwenda kumira keni kire atane bange mamya mairi dia cheka no cia kawa ke ankwenda kumira ntiumira nkario u yone menga da nende na no kumirio mwira muno atane bange bakithugumana unya goko ya kwira ko nenkerembe cia kumira kire atane bange nande ontobuthi ne unene muno ruterero Imenti na akoro ya ngino jamaa mwate kole koma usibu basi kieto miore ambu nyago rithiro wi mwitagia ona yakwenda wako ikuingwa nande antu bara bokira bona bagite kaigia uma antu Imenti menyinya thina yawe ere anene ne atia nyirwe kiu bonyire kiu bwanyira kiu ko butena thina empara ni tuma mtu akathoganya muno na kiu butena thina empara muntu no
no akare ate kuthugani na mantu ate kariboga Ana kenda tu. ni bunge na bu ule meragia gakara bunge na bu thinenge ni kwithirwa antu baimenti batenda gwitikiria atiri kuri rio bari iguru mantu amaingi lakini igita ri bari nthi na nyantu bandu rijo ire ingi cia miru wetabo nyambene na ari ukethira antu batigania antu begembe wejathara kanithi ukethira antu ba mwembe ukethira antu ba muthambi ukethira antu bachuka ukethira antu batharaka ndu rijo ingi kuri riu imenti iri iguru ici ari nthi na ndi bau bangi bokirire imenti niyo ena makwagarukanwa una ndi wigwitikiria baingi barambu ire tene rira bari iguru niyo batura no bakiuga batu turi antu ba imenti ira itagwa past glory ande akuru bakarite nthi na group ya akuru ake bauga atiri no mwanka past glory u ni gwitie choketwe na bauga ndite kuga atiri abarenda gwitia bara bangi benama aribo nkake bakwenda gwitie iguru na ubari na nare ndurijo inge cia mugongo jo ameru ire iguru inyabo gutwika nono bari gintu kira kingi kireo ba gutegera muno igintu kira gitagwa kinya the political side appointments wejo kethira appointments ite imenti ite kuona appointment muno ntukwizi na nya rira kuina kanya ka movement kuona gitege kenene nyande gorone na ndete na ara ande no timu ite na aje nya na siasa chia constituency chia MCA chia senator chia governor batena nyomora no ntuba ne antuba umite bo support antu mwanya igi siasa kwina ba mama kwina ba lentori kwina ba kathuri kwina ba kiraito kwina ba motumanto ithi bonde bare bo support different bakathuri una nde bate bariuga ba tegera mantu ja siasa bakariga no ntu siasa na chio I as versus you ibatwe twitindana ya bara bange ku kabathorana no ucha na ara account batena ngugeacho lakini bende nyabe kugea voice nationally gwatwika kuyo kurua atiri ku movement uri na kanya ga kuona giti gwatwika kinywe ari na bao na beje tene thuganio riu ni untu bwai kuri mantu aja karikite o aja gwatwika giti gikurira mumiru muno kuma imenti Gitege vito kanywe ka movement rokiri ikwaga muntu okuga atiri uno ikwaga ora bao okugo uno etu na nenkero no etu ito muije manya siasa especially siasa political appointments ni antu bakaga muntu okuga uno ao ko mutano thithite interview atwika commissioner general munene okeare okitagwa Kome Mburugu number 1 na hii commissioner general leo ari number 7 number 1 ari Mumiru, number 2 Mumiru, 3 Mumiru, number 4 muntu uri ari number 4 na ari number 7 uri ari number 7 watu ore moluya lakini no interview ikuthira na gwatwika Kome no witite konenkerwa antu bakwa oluya bethire ba kambe au state house bekire president pressure bamwikire pressure muntu waona nenkerwe Nena ndi pressure kuingira president nwe Kome atena bao o president aliona nyanga banda alego banenkera siasa hii kaandukira lakini uno ntoi wenka kana mwereithie nkamuchwira kungi kana nyaka thura wenka lakini baba kathura na nene bonde atongeria bonde bara wizi balu ya bethirikari neje bonde bare au batongere tu bara banene Kinya kisino onero ranya kangwa kuringithwa ora baumire bonde muntu ne antu nande gwikinya rimo gwatwika twanya tutu kuoneka ni untu bwambio bwagitumikiu kwi mutana witagwa Jedia Mwarani ari MD wa Kenyari nwe board akuthiria tam chia wijiri chia miaka 5 as MD board ya karande yauye kumongera tam inge miaka 5 igichwa mtu ro kamu replace ati na board ya Kenyari na board niyo yuga ati tu atunyiro gitiki ununtu atena bao watwika ategitabure muntu mutu na koroma kumera ugano mbieto me mongera miaka 5 yonde bali mongera ithato aki kasakaseneu ikwa kotini be karakarantu bona anga gwikanya kaumirite na iga kanene be ja muntu wa rwiro munene muntu wetu na nenkero gitekira ki vacant kya nenkanirwa ndi
njendia mwarania ri njendia murungi o mwarania na marioni imagamba atura kotini jana atunyerwe na atero kanya kariku kau kinya na iji tukwaria kwina mumiru na interview ni thithitwe na bagitaburia uria wina kanya kagutwika deputy governor of Central Bank na hizi niyo kuri atiko nenkerwa giti na sheria ire kuga Central Bank ithiro ina deputy governor bairi utikyo kirigiriti appointment iwe thithwa lakini kajukarega kuga tojo muntu wetu na kethiro kena inya mwankona antu baba mwingire jo baingi yana mnenkere muntu wao ba anenkerwa giti iko limwe wigabuga gakiura ande bakona ora gugwita bauga nya bwe bakwenda gutwika ate baibanga kenda ria gugatuika kwina muntu kwenda bao bethro bareo na inya gwethro gwikyo na gugwitwa nye kethro ni uthoni bwitite kugambu bwitagwa ruchio bogetu ambibiria bwitagwa na gempe na ambibiria bionde bwitagwa antu benu to bo baita nya bwitite uthoni te antu benu gabera mbikie ni uthoni ana iki na gikwendekana igempe iruchio na ndi ne idea bejite neo na bauga bakathiuruka constituency chonde chia Imenti bakigita atia bakiarairia antu na bethira kwi maendeleo ja kuthithinya jo ground ikingi ne agenda yao bagatethaniria na antu bara background na kuri ntuku Jumamosi nthiruiro bathithirie kiatho kiao kia mbere South Imenti kanisa ene itagwa Ethimbari PCA abogeta West na bagwita bara nabo antu bakanisa eu baka ICT center youth bao bethero bena computer au na ambicha kuthoma irau na Sunday school inyo ithero ina gwa kuthoma iro inyombere oma na ina mobisi covid ikuija kwa yaremera nyakuga manande nguge yao ba ikundike ke ugana ndike thoro bwithithagia mantu ja mega ja unture ne atweje tubutetherie ugeta kia gwatanira abo ntuku iwe Jumamosi batinda bathithia kiatho na akuru bau babaretere milioni imwe kuthirikiria mujengo ju ni na bakiare angi abo bakiga bwa ground uria kugitate uria kuga ande ni ugo akario u itagwa St Olives MCK Nkwiga bara mambura ja Sunday na ntuku ya kiumia thiru na kanisa iwe thairo ere geko ikanisa enjeru eguchiaro ikanisa MCK Ntemwene kana kanisa Methodist Ntemwene ithairo ere wodi na Nkwene South Imenti Meru County antuko kiumi bathithiti arambe ya kugitate ya gwaka kanisa ibambirĩtie bekera musingi na bamba kinya pila lakini nda bako barachanga mbeca cia kugitate cia kuthirikiria gwaka na barabari mamburene jau kwari ku Moses Wetangula tawe speaker wa bunge nene kwari majority leader bunge nene Kimani Ichung'wah ikwari MP wa area Shadrack Muiti na ni kwari na antu bange kwari na senator county Meru na senate deputy speaker Kathuri Murungi kwari na bunge Rahim Daud wanahare wa North Imenti Mpuru wa Bure Tigania East Dan Kileo Karitho Igembe Central DJ Igembe North Dorothy Muthoni Kiara nominated Dr. Washira Karani Laikipia West na Martin Wanyonyi wa Webuye West na MCA bari kwinyabo Kithumba batongeretwo MCA wa area kome makasi ikwari na MCA bamawira Karia Amitungu ikwari na Aaron Turanera abogeta East na batongeretwe ba South Imenti batongeretwe chairman wao kwa kaza MCAs ba South Imenti Mutembe Mbiuki wa Egoji edaro wa Egoji West na nyiko ali no Egoji East entawono Mochoi membuga wa MCA ule ntonere na wa South Imenti DMK kiogorake wa Bogeta West babange bondo ibariku kinyaba mutwiri kaba ko ibariku Jimochoi makuma na are adwana na majority whip Mwenda Idele who is a minority leader na are county assembly Meru ni kwari kinyana deputy majority leader ZK tawazipora kinya kiambi bariku bobonde bariku na kira kyari rwembuga ku mono musemene jo nuntu nukuga bau bodorene anto amone atongeria baba ingi mono atongeria baba ingi mono bodorene anto amo siase cyari ngiro mono ciore Kenya bwirite kugwatana
na Kenya igwirite kugwatana igatuika gintu kimwe na igachoka bataura Gachagua muno direct, lakini urigwa message yawe ya ngwataniro iria bakwenda no igagua antu bau bagwete ruro president muno na bakiuga bari nyuma president no abakuga na njira enkwindo ya Gachagua na Ruto bo muntu uria bakuigua au ije kai i president bo muntu uria wagerere Gachagua covid direct imporo abori na eza au ije Kimani Ichung'wah muno mwiro gakira no to Kimani Ichung'wah te baba gwita tukunia tukomerera na tukomerera mwiro gakira kama kwi muntu no Kimani Ichung'wah na ndi no wejire kugita ukomerera no wejire kuura nyomwera Rigathi Gachagua muno deputy president wene ejire omuro u atatinde inya kuithania amura na najukia kanya bwega amuthandura muno mantu jauja kugwathania Mount Kenya Moses Wetangula kinywe na ariririe mantu ja ngwataniro abera ibwega bakagwa Kenya gwatene gatuika gintu kimwe abera inyabo kwao uge inyabo kwao na ara bari mulima joita wa Mount Elgon lakini bateharagia chiaju nundu bare yake wari speaker mbunge Kenya yonde tekari speaker mbunge Mount Elgon na ndi nwe Dr. Shadrack Moiti area MP no nyo wetite ageni babonde na jukiria kanya kau kwira na majority leader na speaker bamutetheria kuthingatia mawira ne jara president atigire Southimenti matigire randu ba Southimenti na atigite abera DCC wa egojia karetwa na kiumia ndire ari no na gukuthiria meri ng'ana ona nande atigite gwa DCC wa egoji akeja na kiumia augite uyu akuo uko next week mwankatha ia takinya barabara iria arombete kuma Bokeo ingi yuma na ale Bokeo Nyogaturi ekena Makanyakine egeta Mwanka Mitungu na iria gategero university na arombete ya Marimba University na egoji nyacho president bu irane bunge ekite na mantu jang tauni enkobu wethirwa ina water and sewage company mtu enkobu etechio ukenda gwita roje bwitaki muro bugekera intake ande mukona jangoroba ire inene igwitia nkobo watara mathabu antu bara roje bakunda roje rongana utena sewage we imagine ngoroba igita ya ngoroba igakinya ngoroba 5-6 na igetura kwa nyomba cia kugitaburia na igetura kwa nyomba ciae cia gukombora o nyene antu baba ingi bare amwe kioro kiu bagwita mukethera mwene nyomba u agitite atia i septic tank njite nuntu gutena sewage na town ni kurire ningi kurire ni nyomba cia kiro inene ko muntu atura na exhauster kugita atia ya kuruta mbio wakangoroba wachoka kwa exhauster antu otherwise watura au gukombora yo maimbiri nyamuntu ogurire exhauster ugeta we namba mitungu kwe nyomba yitagwo Azalem na ule exhauster agurire tawaza kayo thiuru Azalem inda kachiawe za izakayo Lewis ana mudhomi Zalem Zakayo Lewis na mudhomi Zalem ande bonde bau agurire waka ngoroba jere ukagura exhauster nontoraga kugura exhauster uri karaogita exhauster eu oigundero ingirie 10 wataro kona ira ici ugurite inyeku akaraneo yo jora wakunda tije na harabeto tugura wakunda na ndi babu antu banku bo kwanda gasiwe ina bo kwanda yegwa amoyo ina bo kwanda yegwa yani ko moyo kanizene ari wetu ina munda jora jwa aguriro tiga siasa ibu kwenda kureta ikwere kwena munda jwa aguriro jwa kwa kitabura tiga manto akunkona siasa kwenda ore ibange kwenda kuigiria manyamo yenu tiga siasa kwenda yeto maye na mera kwa mungu na kwa mama kwa mule makinya ngombe gara ilongera siwe ya koromoni bakiena wako muna nyakist naro lakini jabati bauga jabati kwenda makongombe Iwa ya chijiri wa wadu. Nare Mairiwa? No ya tete. Iba kara ajo nyako to kara ajo mono. Bas nande na in fact siwenji ikaunde jenda jemiro iba tio tegara no to kinya mawa mi shwete kairo mono mawa inyawa ja chuka
ni guntu gutagairwo muno sewage tiga isiasa ukwenda kureta gukathukia munda icio rio icio agũrĩrwo kuma tene jo gwĩkĩra sewage kwĩwĩra ntũ ibakare ayao irio haya utije omba gutega ukabuthiria antu muchungu akeja akauga aja kana thirikari keja akauga irenda utumira sewage yuma gintu kina value na ibo ugere bukare itoregere batu togiro kethoro batoro na sewage yomba kuma value ikarana atu akoromone aria igatia ina mathura boya boya twire yomba kugita fertilizer gita fertilizer bochokia re twire bas nande ka fertilizer ni gita nande na mbuga mpuru na kathuri go bajukiria kanyaga kai baringa mamanye thoro ba muringa rutere gavana county Meru gavana Kawira Mwangaza nyethoro ba muringa rutere na nabo mbuga mutore ogitere bure muno gacagua ke no wa uriro muno na bagitetaira Kimani Ichung'wa Raim Dorothy na Wanyonyi Webuye West na Karani Laikipia Webuye East na Karani Laikipia West na Wetangula bo bariririe mantongo ataniro ya Kenya ere onde atubadhikirie twigwe aya uno go akarin kuiga St. Olives kuiga MCK aya atuthire kangeiria nandi ni untu bwa mathaa aimenti dite na levoimenti